degендерде минем әниемне бик зиханлы мәгънәле хатын иде диләр бит. Мин генә хәтерләмим аны. Эстәгъфирулlah, көзләр суга, әнигә үпкәләп, җырлап утыра. Кайттылар. Аллага шөкер, исән-имин кайттылар. Карагыз, шатланыгыз, 2-5, пятерки. Ой, кызым, кичкенем, рәхмәт төшкерем, әнисен шатландырган шул. Булдыгыз әле шашылмагыз. Әтиң аңа бармы пәт, юкмы пәт? Әйдәгез, ашап алыйк та эшкә утырам мин. Язып бетерәсем бар. Штурмовщина, вакыты җиткәч ашык каласың, а? Күптән язылып беткән инде ул. Кичәне эштән бераз төзәтмәләрдән киттеләр. Минем дә отчетымның рәте-шираты юк. Кызым, әйдә, билгеләрен күрсәт әле. Әнә портфель, оч та кара. Ашап алып, әйдәгез кухняга. Ey, bu kartlak kızık kına iken irenlerine biraz söz, yetip biraz jarı kilip sarılsa, tekrarlısın da tekrarlısın şunu. Kışkine de ışkındırmı iken, ye, bəxitsiz məni indi min yuxarlılığında oturağım. 23 yaşımda kiyovga çıktım. İrem mərhum iskit keşkeşiydi. Bir kelime kumulsuz söz etmedi. Serbişeşegim yekine de şeydi. Kenan indi ol üsterde zabıtta komünistler başlığı bulur işleydi. Бабуль. Ey, malçı yarar. Hamman sikirgelənəsin nəyəlisin, hə? Бар әле бабулыңа кіріп ешілерін көрсәтіп тұрайын. İşigin açma, koşan döven dip endeşersin, şunda silaşırız deyip. Саң дәвәни деп әйтергә телең каламы ни синең? Өзігіз мамы білен бабулыға нәрсе дейсіз мамашы. Ей, мама белән папа нәрсә генә сөйләмәс ул. Син әле аны белергә. Нәрсә бүлешәсез? Әнә бабуля. Әйтәлек, дәресләреңә утыр әле. Алло? Мұртазинар квартирасы? Админ? Юк. Мен квартира алыштырға білдіру бергенім юк. Адресы? Дұрыс. Телефоны да дұрыс. Ешке жидеден соң шалтыратырға деген мен. Білмейм. Фируза дұрыс айта болып шыға түгіл мұсың? Сенің әлің яман да хейләкәр dey. Квартираның хужасы ул. Ана исеменә язылган. 40-тан җиткән улыннан башка квартираны обменга белдерү биргән, Тотканнар. Фәйзи ише бу. Эй, тәманы кичә канатланып пышынган иде. Әни дим. Әни. Ya oğlum, isenimin kayttın mı? Сың Мәскәүдән кайтмадым бит мин ярты чакрым эштән генә. Килін koyasın әлі? Әнә теге бүлмәдә эшемнән тора. Минем дә бик җаваплы эшем бар иде. Син бүлдердең. Estağfurullah. Benim tavuştanım yuklavası. Sizge kınaşı olamın deyip şıpır kına oturam. Şiir yazam, kitap okuyayım oğlum. Алтыдагы гадәтең 60-та да бетмәй инде синең. Әтиең мәрхүм шиғыр оқырға ярата иде. Минем шул җитешмәгән шигырьләремне укыр иде дә. Шәп булган бу, матур булган карчыгым ди торган иде. Ярар инде нәрсә сөйли башласаң да гел җыларга тотынасың. Нәрсә сөйлисең улым? Җыламыйм, көләм. Шатлыгымнан көләм. Сине дә сирәк күрәм. Моннан соң айга бер дә күрмәссең әле. Ой, Аллам, кая китәсең улым?
Мен кетмен бір пайда, сен бір пайда кетерге жиынғансың. Бізден айырылып кетерге жиынғансың. Соң, нишлеймін де? Келін айтты бит. Мен сеңа ошарға әзірләп үлгірті алмайм. Айырым оша дейді. Нәрсе ошимын мен? İpi de şey de ipi degende. Vaklanmayın de әне. Кісен тылы оқша. Тілесі нәрсе оша. Әне кухняда газ янып тұра. Біз бит күні түні үште. Şulay demin doğum. Özüm de şulay deyim. Anlayayım. Siz ne de anlayayım. Yarar indi. O parklarda fantaziya. Koya gitarga жинасың мен? Сен меңа шуны әйт. Ay Allah'ım. Koya gideyim mi? Kulgeç gidermen. Kabrimde hayvan edip lağıt alıp bazı sağız. Sof kafillerlerge düşseniz. Üşürsün, giresin, ütkerseniz. Men bir rizayım dolam. Martirana обменға ғаризаны кім yazıp берді сені? Nindi ғариза. Etin yanına жібересің ме мені? Өлгенде Нәркөкайым әйтіп, шылдап қана күтермін дейді. Жылап сағынып яшырма, бары бірге боларбыз дейді. Әйттен бит, bu parklarda fantaziya. Бар әлі, yot әлі. Yol етіп тұр әлі біраз. Sonra сөйлесіп. Мен шол тұрайын. Да? Мұртазинлар. Бөлешмейм. Қане қамын, квартира бөліп шол тұраталар. Әтиен мәрхум өлгенде айтты, Фәридуннан башқа, оның білән кеңәшләшмей бір ғәмәлдә қылма дейді. Çünkü әти ақылlı кіші еді. Өзі кетті ақылы қалды, өлген жоқ қалды мәңгіге. Biraz kухняда buluşur desem, sen hemen şol onan bilen. Сен де yanına кіріп біраз сөйлесіп қалсаң болайdı. Oy Allah'ım, tünkeme tiyesin billahi şol onan bilen. Nişletin min ana? Ye, söyleşesim kelmeydi. Şundan nerse? Senin bilen neçe yıl yaşayız. Ben senin enine karşı bir başa söz etkenim buldu mu? Birer karanlık şıray көрсеткенім buldu mu? Hatta mu ayrım yaşayız. Birge yaşasak 50 neler bulur ideli. Ondan sonra sen de hem başkalar da eniyimden gırak yaratkan için meni gayipli almışsınız. Gerçi cilgençer kızlar kebek söylenmeli. Dada, iyi. Şu, biz verdik. Bizniki 3 bölme, birsi kişkine, onda karşılık yaşayın. Aha, 2 zor 3 bölme. Benim bir ağlaması yok. Oy, ohmak. Nindi şep varyantıydı. Sindirdin beni el olup bildirine. Ah ben enine aşılanıp biriyim tağın. Nişeksin, minleri sıramışa. Rühsetsiz. Başka bile oturgansın indi. Özün bultur sanatoriyaga bargaç nerse dedin. Eybet varyant bolsa enini oluşturup çıkarırız dedin. Bultur bit o, bultur. Sen ohmakның sözü bilen yürgen minculer. Ahmak. Koşanlar hele min. Yüzüme ahmak mırkısıp taptırdımsın hele. Yüzüm ahmak. Eniyem yuha yılan. Babul, ey, devani. Ey, oğlan bulgan kızın minen. Usta, mene sana dik әзірлеген тәмлі күштәнәшләрем дә бар. Özün bilmişsin. Син бит дәвәни янына кірмисең. Rahmet. Әлләни дип бабуляга дәшәсең кызым. Разница yok. Babule bar balalarda maktabda şulay değil. Балалар рус балаларыдыр кызым. Руслар русча, чувашлар чувашча, башкортлар башкортча дигәндә biz үзебезчә татарча сөйләшәбез. Min angliskida söyleşe başladım bilesinmi? Babule mişi blagren mazı. Ey, рәхмәт кызым. Уңган булган кызым. Шулай уңган балалар әллә ничә тел белергә тиешле. Әнә Ленин балам ничә милләт телендә сөйләшкән. Tuttum sравнить. Алай димә, кызым. Үз телен белмәгән кеше үзенең әби бабасында туган авылын, туган шәһәрендә яратмый ул. Babu, ey, devani. Ne koyalım kulağına şu kızıl bilen yazgan sıfıra? Estağfirullah. Bu nindi sıfır bulsun? Bu bit berle kızım. Ni işin koydular bu kıyafet?
скрышать шықты, өзі бір нәрсе білмей, мен тут-то подсказала, оқытушы шындап мен қол. Ярамай, қызым подсказ ярамай. Өзі білсін, өзі аңласын. Немцина да қой. Мұнысы икелі. Игілер сүймесіңді. Мұнысын нәрсе үшін қойдылар. Ерунда, Рушадан жазу дәптерімін тұнып қалған. Bir de yorumda түгел. Boşun işli bitsinin kızım. O akılın elle koyda tıray-maray itip yürüp karşıklarsın. Zihinin toralgan. Oyundu tezirek. Niye etiyinge eniyin koymadı? Ey olarga onda çıkarda devamlı anne okumak sizi Ruşan işi bula. Koydan işittin el o sözüne kızım. Mama koman kapıga okumak sizi. Şimdi devamlıyım. Ruşasın. Onun Rusçası yok kızım. Devamlıyım anne aklamın sözünün işi bula Ruşası. Nişik. Amala. Onısın koyan aldın tağın. Onысы мама тегі бізге келіп үйреткен Фейзи абаға өзі кетеш ақламан деді. Feyzi ağıyına etkes birer yaxşı sözler o kızım. Feyzi ağıyın bir yaxşı kolaydı, kişi. Toğutar tilinde Eflatun degen söz barım var. Emine bu ehlem degenlerin tek işitkenim yok. Birer zabranişli sözler o kızım. Yaxşı kişilerini mokti targan. Oyunda tezirek kulağına. Bugünge koyan ikinci vakitte benim bulmege. Birliler, ikililer diye koyma. Yarayma kızım. Korali, dev etiyinin resimine nişik bıyıgıp karab durar. Sen beşliler alıp kaçsan klip de jiberireli. Dövenim anne kartışkartına kim yazgan nerse dip yazganlar. Babam yazgan öz kolu bilen vasiyat edip yazgan kızım. Dövenim nerse dip yazganı. Huku. Suldırmağız serbi şeşegin. Suldırmağızın şesi yaşır bular. Bilmeyim kızım, kavuşa bilmeyim bitmeyim. Dövenim etindi serbi onası sin. Şeşegin doğrusu. Babam seni serbi şeşegin deydi. Bu suldırmağ sözünü etmeydi. Minu zirmişittim. O minu hemen cesatka iteydi. Şunda söyler şeydi. Dövenimle başıma onun serbi şeşegin deydi. Bu suldırmağ sözünü etmeydi. Şeşegin şası. Hey kızım. Dev emniyini ikililer, birliler alıp kaytıp barışıma. Barışırsan suğa digen mine şundan uğraşası kızım şuğa. Dövenim обязательно tege iki ders alıp kaytan ne bulursa oyunda kullanma. Var indi kızım çıkıp yat indi de emniyim aşılanır. Aşılarını eni açır yaza, eti daklar yaza. O ahmaklı. O ana ilengende olam. Sölök kebek idi. Yefek kebek yumuşak idi. Ya hazır o ahmak. Kilgen yılında kilinin de yani demegen şağı yok idi. Rahmet yani vakitine yaxşı idi göstergensiz idi. Eli yori etisi nerfon işitmi. Ey korkayım. Birer kayağına gider idim desin. Yıgra gide olmayayım. Hoş gitenem udalmayayım. Hoş gitenem uderidim. Sesini taşlap gidalmayayım. Seni taşlap gidelim şul olar.
alıp kaytayım da yarayım. Tünle bir tütte yuklay olmadım. Göz aldımdaki ikililer, birliler bir yaşat yürüdüler. Etiyen bilen yeninde yuklay olmaganlar birinde. Onlar da burşulgandır. Onların işleri kul buldu. En eti yazdı yazdı. Mamini gidip kıyafeti yuvalgay. Okşası jitmi. Ay Allah'ım. Şimdi okşayken o kızım. Kup mu jitmeyken? Bilmeyim. Devam yemin gitti. Kızım, canım, tut da hele. Benim yüreklerim bitken. Mene sana okşa. Mektepten çıkkaç, erkek getirip, mene bu kağızda yazılgan darılarını alıp kaytarı yarıyor mu kızım? Olur mu devam yemin. Ey kocam, erken yırtık neydi şunlu hara? Kup mu jitmeyken okşası? Ötürmeye kırmesin tağı. Benim biraz jigan okşam var, borısın jinak verirmen. Gitti mi ne bu şeytan? Oranın ciddi beytirge yaramadı mı ne? Ferid onu da uyatmagan, irte tondan çıkıp gitken. Kilin ne Florida mektepten koytkaş yazırak sülaşıp alırsız hali. İşerine bir ikili alıp kaytkan. Sen koyan bildin. Bizge iki işli dedi bit. Minnem kul koydurdu gündelik ne diyeyim? Şolğuna jitmegen idi. Nerse onlap kuygan buldun indi sen. Bundan son süreçtik kaynanayı. Balanın portfelinde aktarmağız. Gündeligine kulda kuymağız. Onun ana bek gramatny otası var. Terbiye etsin, balasın. Ana şu terbiye jitme bitindi. Üzere işletmegensiz, irkelegensiz. Kamır koydum. Kestrülünü oşup karab, üstün oşup kaldırıp solkun tigize kurmağız. Kilin ne üzerinin işlerin nişiksin, okşam gitmedi mi? Nişle ver benim okşalan tikşiriga buldum. At çutuğa gitmese kupma gerek verirmin değil mi? Hıdayım. Uramga çıkayım diysen, oyaklarım sızlı diysen, koyulardan alasın şu gaybetlerine. Özü bir gıtan billahi, özü bir gıtan bu telefonunu. Biz çıkıp kütü bile şunda barıp asılmasın da bütün uram gaybetin ciyasın. Senden okşalarga minelleneyim mi? Tügeme. Ey Allah kaygınam. Ey Allah. Ey korkayım. Sana Xuday koyan şu kadar akıllar verdi eken. Ekken iden ulan vasiyatlar edi. Birisinde kurmedi, işitmedi. Balalar yanına çıkıp maşallah yürme. İrinlerine yüzak sal degen idin. Ye, nersemedik şu babanın gündeligine kul koydum indi. Şunun arkasında kimsetildi kartım. Ey kartkayım, meni kartaygaş, avurgaşkına nik taşlap gittin. Darun da bitti içmasam. Şunday şakta bir 30 kamçı içip koysam yüreğime hal bulaydı. Kızım tezirek kaytsın idi indi. Ay Allah'ım. Kim gibiyken. İsen mi ahiretteyim? Sağ olmasın. Bu arada bir de görünmüşsün. Tüsümde kikken tügülmüşsün. Elle sırhavladın mı ahiret? Mene telefondan da şaltıratıp karayım yok isen bir de cevap vermişsen. Eli ulu uluma barışım. Yirten kilin kelgen. Onağının doğan kıyken bugün. Enkey zinhar kilip gübe diye pişir. Bir kilgeşinde bilmenler de yosaşırsın diye. Keşke siznikilerini şokralar iken. Ahiretteyim. Sana cihdilerge toba
Өзіңі де кіріп алырмын, яны әзірленіп тұрырсың. Рахмат, зор рахмат. Ей, келін өзі ашыға, өзі яңалықлар сөйлей. Мен де ашығам, яңалық сөйлейм. Қарай ақырет, сен бәлки ишіткенсіңдір енді. Нәрсені? Міне Фәридун, заводта бит коммунистлар башлығы. Бүгін заводта сайлаулар екен. Фәридунны қоваттан коммунистлар башлығы етіп, сайларға ойлағандар да, жаңадан кері сайламасқа болғандар. Ого, не болды екен? Міне оның бір досты Фейзи бар. Міне шул оның турында бір қаты Фәридунны құрлап, нәрселерді сөйлеген. Ого, Фейзи бит ол бит яқшы кіші. Келсе, менің янымнан да шығып кетерме, ұзақлап сөйләшіп отырам. Қатыны да тәмлі күштәнәшләр пішіріп, күштәнәш етіп жібәрәне. Міне, ақиреткейім шул. Сенің тілің тик тұрмаған. Өзің бит Фейзиге бик қаты зарланғансың. Айырым ошаталар. Отнаға бір кіріп хәлімні де білмейлер деп, бүтінісін сөйлегенсің. Әміне Фейзи өз ширатында енді шуларының бүтінісін түкпе шешмей қалып алдында Фәридунны құрлап сөйлеген. Оннан келіп, соңғы вақытта Фәридун өзі білән ішлетірген кішілер білән бек тупас сөйләшәді. Командова дейді, биттен нервный дегендей. Міне? Нәрселер білән ант етем екен. Бір ауыз сөз әйткенім зарланғаным жоқ бит Фейзиге. Нешләп зарланайым ди? Білмеймін енді. Нинди ана өз баласын хурласын. Көз үстімде қошып, бүтін тұрмышым шул бит менің. Ай, ахирет. Ярар, ахирет. Бик бір шылмәлі. Соңында бош ярылып көз шықмаған бит. Үтірменге де yapмағандар. Тұрмыш болғаш, түрлі хәлдер була бит инде ол. Әнмене кеше өзі бізде тілге келдік. Келім білән ешәгеш була инде ол. Ярар, ахиретім, мен кетем инде. Мен бит барышлы, олыма барышлығына кірген едім. Әзірленіп тұр, көкіріп алдырмын, еме, сау бол. Ya Rabbim, eyt indi, anlat indi. Bir ağız söz etkenim zorlanğanım yok bit Feyzi'ge. Ey Feyzi, yılan bulup kırıp oturgansın indi yanlarıma. Öz balam kut yakan kurdum bit minçine Feyzikeyim. İndi hazır balamның көзіне нешіп көрінем. Рәнжір инде балам, рәнжір. Ей, Фейзи, рәнжим мен сеңа, рәнжим. Хур еткенсің екен баламны. Yoklağan, yarar yokla. Mine daruğun uyangaç eşersin. Mine bir biş, mine ikincisi eğittiğimiz dil ürtüge İngiliz dilinden de hazırlanıp baramda тоже bişler. Ahlamın sözünde, okmak sözünde okuduşlardan sıraştı. Onların aşağı sözler eniga aytam söylemesin andı sözlerine.
Дәвәнимнең мондый сүзләрне күргәч, иреннәре калтырады. Ай. Булада икән кешеләр дөньяда, ә? Вакытында тапкан битеп башка сугарга, тиз астына китереп сугарга. Фирүзәне дә, между прочим, гел ачуланып торам. Син кешеләргә дөрес бәя бирмисең дип. Тик бу очракта ул хаклы булып чыга ахрысы. Фәйзи хәйләкәр, син өчен дус түгел дип әйтә иде. Бер көнне башыңны тишәр әле дигән иде. Тиште ул башымны бүген. Таш белән түгел, сүзләре белән тиште. Өстәл тия сөйләде. Хәбит заманында ул бит мине иң беренче итеп заводта цех начальнигы итеп куярга тәкъдим итте. Аннан соң партком оешмасы секретаре итеп тә ул мине иң беренче тәкъдим итте. Бүген мине шул секретарлыктан төшерергә кирәк, азат итәргә кирәк дип. Иң беренче итеп чыгыш ясады. Әнием дә әйтер идем инде. Шул Фәйзигә улын хурлап сөйләгән. Аның бит бер эше дә юк. Эшсезлектән газаплана. Гомере буе эшләгән. Хәзер ялгыз калган. Соң мин бит инде аны бишеккә сулып тибрәтә алмыйм. Ярар, бер сөйләшеп аңлашасы бар. Фәйзи дус! Уз әйдә! Эшең пыштымы әллә? Юк, işim pişmedi. Şartlığımdan ortaklaşarak geldim. Mine nice yıllar işim pişip, namusum başıp yürüydü. Emine bugün üstünden bir tonlu yük çıkıp gitti. Şuna şartlığımı ortaklaşam. Минем гайбәтне сатыпмы? Ne şulay? Lakin bu gıybet değil, şın varlık. Mine birge oynap birge üstten dostum turunda. Mine şunday zor şey yoluşta söylev. Benim için. Синең өчен дәрәҗә, тантана, гласностьны күтәреп чыгышы бит син. Тик гласность ул бит кешеләргә ял аягып дөрес булмаган әйберләрне сөйләү түгел. Гласность порядочность ул, порядочность. Кешеләрнең ялгышларын күреп, аны кисәтү. Ә син Ne şulay? Emine sin nindi хәлгә төштең? Әйдә, dostum. Күзгә күз карашып сөйләшик тә, шын гына дөресен әйтеп, саф намус белән өр-яңадан эшли башлыйк. Син бер нәрсә дә аңламыйсың, Фәйзи. Син халык белән эшләгәнең ничек авыр, нинди җаваплы эш икәнен белмисең син. Халык белән эшләп бер чакта җиңел булмады. Аңлыйм, сиңа да эшләү җиңел түгелдер. Әмма соңгы вакытта нинди хәлгә төштең? Әни ябылган карашыңны ничек аңлатырга? Мин эшләдем шул хәтле. Син шәкем соң хәзер. Тәкрарлама сүзләремне. Синең эшләгәнең ана җыелышта иптәшләрең бик әйбәт әйтте эшләр. Ярар. Син нигә безнең гаилә мәсьәләсенә тыкшынасың соң? Мин сиңа да, әнигә дә моңанчы бер сүз дә әйтмәдем. Ә менә әнигезгә булган мөнәсәбәтне вакытлыча гына итү уйладым. Аңлашылды. Димәк, әни белән сез икәү. Мине заводта хурларга план коргансыз, әйеме? Әгәр дә Сәрбиҗамал апа турында шундый явыз сүзләр сөйлисең икән, мин синең белән дус түгел. Син мине тәнкыйтьләгән чакта мин ул хәтле кычкырынмадым. Тәнкыйть юк. Бу тәнкыйть түгел. Бу чын барлык. Нигә дип әниң сине иң бәхетле балага урынмасын? Ул әтиеңне сагынып җылый, күз яшьләрен түгә. Ул сиңа бәхет тели. Әй, нигә дип аны шушы зур бүлмәдән айырып, шушында 50 ел әтиң белән үскән, әтиң белән торган бүлмәдән айырып, тәрәзәсез, фанир белән бүленгән бәләки бүлмәгә чыгардың. Әгәр дә мәрхәмәтсезлекләр кылабыз икән, әниләребезнең авыр тормышын, авыр язмышларын тагы да авырайтабыз икән,
Etilerimiz, babalarımız aldığında neyip cevap verirmiz? Başta sanmadım. Yamadan indi şırı almadım. Indi biz yukarı bilimler algan, yukarı derecede orunda işletilen işçiler, enilerimizge karata, yetekçiler enilerimizge karata. Şunday mağalemede bularız iken, Gitti. Gitti. Kayısı gitti. Gidelim bir durup katı itip şey işi balayık hali. Belki baş avurtuları, gerek erinüleri biraz basılmaz mı? şerine kadın avuldan gelgen iyi. Derbi Cemal Abba'ga dikip 3 tane iştavuk gelgen. İyi de yine de şey işe geçer.